Jednu kesicu kvasca pripremiti sa 100 ml toplog mlijeka, jednom kašikicom šećera i malo brašna. Dok čekamo da se kvasac aktivira, prethodno skuvanih pola kilograma krompira propasirati. Umutiti 250 grama maslaca sobne temperature, u maslac dodati 70 grama masti, sve zajedno umutiti i dobro sjediniti. Pripremiti jedno cijelo jaje i jednu žumancu. Jaja dodati u maslac i mast i još jednom dobro umutiti. Za to vrijeme se kvasac aktivira, dodati kvasac u smesu i zatim postepeno dodavati brašno. Potrebno je oko 700 grama. Potrebno je da testo bude meko i naravno testo posoliti, dodati oko jednu kašiku soli. U testo dodati krompir, sve izmiješati i sjediniti. Dodavati ostatak brašna. Tijesto je jako mekano i lijepo, može delovati malo lepljivo, ali nemojte dodavati više brašna. Kada smo zamesili meko testo, zamotat ćemo ga u providnu foliju i ostaviti u frižider 3-4 do 5 sati ili čak preko noći kako vam odgovara. Zatim testo izvaditi iz frižidera i ostaviti malo na sobnoj temperaturi, rastlagijati i vaditi pogačice. Ili možete uraditi na drugačiji način koji ću vam pokazati u nastavku videa. Pogačice su inače jako meke, ali da bi bile još mekše i lisnatije,
Ja sam testo rasklagijala, a zatim kao za salnjake presavila sa leve pa sa desne strane odozgo i odozdo i ostavila tako da odmori još pola sata. Sve to sam ponovila 3 puta. I zaista rezultat je fantastičan. Kako su meke i vazdušaste, predobri. Testo sam ostavila na sobnoj temperaturi oko 5 minuta, a zatim rasklagijala i vadila pogačice. I pogledajte kakve su. Lisnate, pune listića. Testo rasklagijajte na pola centimetra visine. Pogačice možete ostaviti u plehu 5 do 10 minuta prije pečenja, a možete peći i odmah. Ja sam ih premazala žumancetom, mada za premaz možete koristiti i belance koje nam je ostalo kad smo mesali testo. Po želji možete posuti susamom, kimom ili ne morate staviti ništa. Peći na 200 stepeni oko 15 minuta do 17 maksimumno. Pogledajte kako su mekani, pune mehurića, vazdušaste,